Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Hadin bagi yang dorbat hawan jong jala Meghalaya kala menjur ya ka Meghalaya State Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation 2020 nakaliang jong umentri badai pet ya katnat kerap karyang jong sorkar jala ubak bantai dor lingdo ha ka jing kren baka bati CTV ha ka arpoi terik jemang arjar arpau ulapan pau ya ka jing song kemen ba ka yang dorbat hawan kala menjur ikni ka bel ka banlong ka jing mentoi kinong rep kinong khai marep bat ikinong rijing ri ki badan ha ka jala brok away ulaya thuru baling bakini kebel ka sorkar jela kan satay dakiyo kipat sepej bat ban sapenya hi da ka sorkar ha keleng ki distrik jong jela shushu loong ba hakini kiyo kinong rep ken omdan kanu jing kendo jing e na ka ba shaot kilo ki marrem ka jing sha khnya dor bat ki jing e ba ki je kendo paros kata ini kebel ka APLM mengiong only ka agriculture produce and livestock marketing promotion and facilitation 2020 no. Kadang bil ka ba ngora ka jumuto shibun yi ginong rap. Kumbolong ka tuka bil ka ba mensuahi hangi pala su amen no tuka Regulated Market Act ba mensuahi 1980. Te indre hangi pat ani ka bil pat kadang pen klan susu kalong ba hagi regulated market kiba dan mensua la kumbolong pemuyong mo Pagi datang kat tu kan ni ki item ki bangi la beli din ti kum susar kum la terpat using mo kita gini ki bro ki ba uphan den rai mentapat hari ni kayo kan ni regulated market act ba thamma ni kan ni hang ni pat ila banira ki we pat ki jat jingtung ki jat jingrap ki bangi temi bat ka ba kham kong san e ka lompat basutanat ba nadu ki livestock nungta ki fisheries mut kuntare gila melira ki ya kun ki livestock memnong kun ki seniang kun ki masih kun ki belang ada kayu bat ada juga porpat gila melira do haru akan yo mementah dong la pediang lang la kentup lang no penlong an lang ya kan yo melira kan dia sya jeng mentoy ki nora pijongi bat akan ka yo pat kaba ngihaban sina Ujung suatu ujung ni imak yapan sina haman ki district headquarter kini ki yoba. Tabat aga juga por kindan pat kini ki local market ki yoba de khamsha kendong lu tamalong di ban identify daka government. Tikani kan dai sya ga jumen to yi nora ujungi. Bat kawai de kalong ba ya kini ki yoban sina kan sabai bisa na kalian juga government of India aman dalalong kalalong mo ila pas mane to house kan sabai bisa na kalian juga sarkar India bat kumju nakalian state scheme lu kat bagi lai ilaban nantar ilaban yo jingra udah ke ba sutunat kalong ba kani kan manra shisha ya kani ka jingi de jingi thit ke ba sha ke ba khod ba kanum dam su kanu no jingsha le siliang jo kinong rem ta ka ba sha kilo tani ka ba kisha khnyat da kini ki middleman mo kum kita ki bro kanum dam su ba kalong transparency kaba kongsan na kalong ba kila ban wanra ban ya titor ban kren yang tu nong tip dun tu hak tip tu nama kanton daga market committee kaban pagi ni ki bro la ban dei local nastu ban long chairman la ban dei kum tang teng teng kin dia dan lang ka jia ban bai ki tu ba ka sutana hang ni kalong ba ya gini ka yau ka jongi kalong ba iladat ya gini consultation lu bagi council baro ki Diang bagi sutuna tangbalong nakaliang jungki gila kan syai bagi mulai kan syai maka nomdan kanu konflik kan nomdan kanu ka banong ba kandam keji pergi bawa ki bapa ban lek seta kayo badon keji bajong jiwe gila ban lek bawan ni kayo ma sina sorkar gila ban wan kan nomdan kanu kini kabolong linian kabolong kulut ya ki nongrat ki jongi ba kejing don jong kini kayo ba kum kini ka por ba manta kini ka por ba ba kadang don kini ka COVID-19 mo kani jumpang kalang pagi don kam sipun kiyo menta pi ingila identify bon teli ke jaka ibu kiyo kihat na kamenta ke jung to jogi nong di nong thiet nong ta nong lit nong wan bat kham tam nong ta nong rap ke jing pun bon jong ni kiyo nong sha je la nong rap jung
Mat khamtam da ka ba pas ya ni ka an ne kan long shisha ka jing ka kum ki nong rap jungi po ka sti ki po oi lai menta kum ki nong badi belang badi senyang badi khut senyang ni tu shude la ka di teng harut surak ru ai ba dai ka ba ka yo ko la da regulate bala identify mo kum bolong ketika pinwan na new man na tata ka ni ka madan madukula si om iam tu surak shete shude belang gi Kamdan kayo proper market ko biya. Sudi la kadi kuntu bay pli nong di gini ki jingli. Di mantan don bat kayo kila balik na po yo. Bat ang tiga po yo pa na dito pi. Kanong don kanu ka jingat na ka jingkrong yaki nong rap ki jongi. Kadi kayo free busina da government. Kandon ka jipen bay tu market committee kan. Abo pi room pi ya pengiat na mata khut subah indom ta jing ya pen bay nominal fees banlong re kan pun baji pudun nong yaki bat khamtam yiki nong rap jumi ki baya kajing mutan kan bay ini bay di inbox badi khampon ne ki bala ban ha sabar de sya kajing mutan yaki nomor nang tai ki yo ban transport yaki mar ki mata ka jungki keleng kari India kata ada jing mutan kebagi nomor video ini tangannya post itu baca balik pi ba mar senja ni ka lockdown untuk kan no bijing action jung nomor video ni bat keba wanra si syai ka jingmup jung berkat pada thamai bat wanra sya ka ai ka ban wandar pa ikuyong hat kadi limbangan ni jing jajung ni lockdown mar senja ni lockdown pa an suy tu kana pi kini ka yo po samai na po segan mai kam da terikam na ek pahon chua bat ketika yo hapo moyong mo ni tubi terikam tik tanggini ki broomstick hamlet ba da te ek ni ki wai re menta ki nongrat ki wa ka jaka ta nang lu ki yo ba nora ek ma mata pai kumbalong hapo samai mata silai dap bat ni ladap lek na kalyang administration ni lek lang bagi kum department ni lek lang ki officer bangin ai borno bakati kayo liman kasi kelap liman kasi itu kayo mata nakabanda ban dia gimar gimata bat kapag ngikwa nakalian ka jumi banang sinabon banang taibon gini gini market apo kajela ka jumi hoy imlalen gidon kini ki lebay market keleng ka setiap ka jumi dan ki baladap dan ki banang sinaro but the next come ba daladap dut kini gini market kena lebay market no tandem si syaka jemunto ikino orang juni wat katu kan ni mentaru dan belai sedang penterikam andri suthu ba ani kepor imat ani kepor mentang na pembun ini yo kan irap ikino orang juni andri ka bakongsan kelomba kumnopan bumi irap ni ikino orang begini oban di ini kemar mata keleng kat sebab kediman ni kamtang sebab pasti